Dankie Heilige Gees. Vader, ons kom lê onsself neer. Gees, siel en liggaam. En ons bring onsself vanoggend voor die troon van genade. En ons vra vir die bloed van Jesus oor ons, om ons, maak ons deursigtig in die geestelike realm. En ons bid Heilige Gees dat U alleen deur ons gaan bedien. U is die een wat die woord bring, U is die een wat die woord deur ons bedien. En soos dat ons onsself neerlê, bid ons dat vir 'n woord van kennis, 'n gees van wysheid en 'n gees van kennis, wysheid en insig om ons te lei vanoggend. Dankie vir U genade wat so groot is. Ons bid dat alles op die regte oomblik, op die regte tyd gaan wees. En ons gee U al die lof en al die eer vir alles wat U wil doen vanoggend deur ons. Ons bid dit in die naam van Yeshua ons verlosser. Thank you Lord. Amen. Getuienis. Hierdie is 'n profesie deur Mark Brillenkamp 21 Mei 2013. 13 jaar terug. Ja, Op die Mei maand, ja, ja, het ek die plek gekry. ja. Maar vir wie, 13 jaar. vir wie se profesie? Vir my. O, was jy by sy konferensie? Ek was by sy kerk gewees op 'n Sondag aand. Okay. Toe ruk hy my die gehoor uit en hy sê vir my en hy profeteer oor my en hy sê the Spirit of the Lord says defilement shall not be your portion. Words that been spoken, the power of assumption and presumption, words that was not spoken by my spirit, but spoken by the minds of men who were not mindful of the things of God. Therefore, by this word that is released this night, the spirit of pathos, that is desired to suck the life force out of you, the abundant life, even that I came to give you, a religious force that is desired to limit you, to hold you back. This power by this word shall be broken and destroyed in this night. There shall come a freedom, a liberty that likes of which you never experienced, for you shall know my amazing grace that shall compel you, propel you, motivate you, accelerate you into the place of my desire for your life. For there are those who are close to you, yes, even your family, that do not understand you. There was a moment in time where your heart was smashed, dashed, and shattered into 1,000 pieces. The Spirit of the Lord says to tell you this night that I have begun the good work in you. That work I am well able to complete as you draw close to me, for I am praying for you. The Spirit of the Lord says to tell you this, that for this night you shall arise, and the scales that the enemy desired to put on your eyes shall be removed, and you shall begin to see. There shall be a spiritual perception that shall come to you. For even in this night I grant unto you the gift of discernment. You said to me, Lord, I need to know the difference between true and false. I need to know which way I must go. I need to know the path you want me to follow. I need to know. So the Spirit of the Lord says, Son, I heard you, and I say to you, many are the plans of the man's heart, but it's my plans that shall prevail. Did I not say that the footsteps of the righteous shall be ordered of the Lord, and you seek after my heart? As you seek my heart, my will, my ways, my intentions, so shall it be, that you shall prosper, even as your soul prospers. I shall bring a great restoration, for there is one that is gone away. The Spirit of the Lord says, I will touch that one in that day, and there shall be a great rejoice. And even as you heard at the beginning of this evening, there will be shouts of grace in it. And our God says, I shall begin to give you understanding, even as Paul the Apostle prayed, so that prayer is activated on your behalf by my Spirit. And I've heard the prayers that come forth from my words locked up in the saint. Yes, my saint, my apostle, my son, Paul, who said, Father, I pray, grant unto him a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of God. The eyes of his understanding might be enlightened. So now the limitations that try to stop you from moving into liberty, the freedom that I have of my Spirit, these limitations are being removed this night because of my words, because of my truth. And I cry out, Father, sanctify them by your truth.
Your word is truth. Therefore, the process of sanctification shall take you to a brand new level. Faith, grace of grace shall be your portion. I shall take you from a state of existence to bring you to another. I shall take you to one state of glory and bring you to another state of glory. From glory to glory, from strength to strength, from power to power, even as you heard this night, that it's not by might, not by power, but by my spirit. So it is from this night forth that you shall recognize me. Workings of the Holy Spirit versus the workings of the spirit of divination that desire to captivate men and women and bring them to a place of seduction and deception, that they may believe they worship me, and yet their hearts become cold and grow far, far, far away from me. And this shall not be your portion. The Spirit of the Lord says, you shall begin to eat the word of the Lord. Yes, even like Jeremiah, you shall begin to eat the word of the Lord. Even in the beginning it shall be like bitter. It shall produce life. Great life will become a great taste to you. The enemy took from you, yes, even your finances. He took from you, but God says, this is an hour, the season which I shall release upon you because of my grace that is come upon you this night by my Spirit. So shall it be that I will cause a restoration, that which the enemy took from you. You shall stand amazed at this truly. You shall fall on your knees in that day, and you shall sing amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Father, in the name of Jesus Christ, I bless this man. I bless his house. Thank you that whom God has blessed, no man can curse. Amen. 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 Sure. Hallelujah. We agree. Yeah, that's when I lost the hotel, and here he says it'll be restored. Jo. 13 years ago, Okay, but this God's is timing. This is the first part of 7, eh? Because we want the sevenfold return. It's overflowing. Overflowing. Remember, when you get to 7, I'm your friend. Amen. Amen. Okay, ons het klaar gebid. So manne, wat ons doen, wat op my hart is, kom ons vertrou Heilige Gees. Kom ons kyk of ons 'n halfuur net iets kan net neersit. Daar's te veel. Dit om alles neer te sit en absorbeer gaan ure vat, maar kom ons vertrou Heilige Gees kan alles shrink. Hy kan alles bymekaar bring en van daar af gaan dit aan. So ek wil net dit wat hy vir ons wil kom teach, gaan aan volgende week. En dit wat daar gebeur, is nie net vir die week nie. So Pieter kan byvoorbeeld nie hierdie week hier wees nie. Wilbur kan nie wees nie, want sy kleintjies het nou wakker geword, toe stuur hy my 'n boodskap. En Andrea is hier nie, so dit is, ek dink nou, elkeen, daar is manne wat challenges het, maar kom ons kyk en vertrou. So daar's 'n plek om neer te sit in priesthood. Daar's soveel aspekte waar om te begin. En voor ek begin, kom ek maar net vir julle eers die woord vat. So ek het baie hierdie gebid al in die verlede, maar vanoggend terwyl ek daar is, toe kom die Heilige Gees en hy breek 1 Korintiërs 4. Kom breek hy nog verder oop. En as julle hierdie sien, dan gaan julle verstaan waartoe ons op pad is. Is eintlik priesthood. As 'n baie groot verskil. Ek gaan die stappe skryf. Newborn. Dis wanneer jy wedergebore is. Sien julle daar, artigenetos. Dan gaan jy van daai stadium af, gaan ons dan in Nepios. Nepios. Dan ek sit net op soos wat ek dink, hy kan hier en daar kan een omruil teknon, Adaion, en dan is daar, kom ons sê, daar moet eintlik 5 stappe wees, 1, 2, 3, 4, die kort een, A-I-O, goeios, ok, so daar begin van, 'n infant, It's Nepios, then Playdon,
Pydon, then Teknon, Teknon, okay. Huios, Wat is die ander een? Huios, Ja, maar daar is 'n ander and een. then Telios at the end. Nee, daar kort 'n ander een. Ek sal vir jou die stages, maar alright, ek weet. Nee, Goeios is die laaste een. Maar daar's 'n ander een, is Nepios, Teknon, Paidion, dan Nepios, Pydon, Teknon. ja, okay, dan is dit Goeios, maar is infant. Dan daai is 'n young, little. Daai is 'n klein Teknon. Dan Paidion is young adult. Young, kom ons noem dit 'n young adult. En dan hierdie een is 'n mature adult. Net laat julle sien waartoe. En dan gaan jy hier in eintlik in, kom ons noem dit daar fathers en elders. So hierdie kry ons mos in 1 Johannes, wat is dit kyk. Ek het gou hier na toe gaan. 1 John. As jy hom het, kan jy vir my sê, Richie. 1 John 4, gaan nou vir 1 John 2, gaan nou net sê. 1 Johannes 2, kom ons gaan net soontoe. 1 John 2, hy gaan dit. Sien jy daar staan, my little children, these things I write unto you that you sin not. If any man have sinned, he hath an advocate with the Father, Jesus Christ, that is righteous. Nee. Dan gaan hy, I write unto you fathers because you have known him. Sien julle daar 1 John 2:13. That is from the beginning. I write unto you young men because you have overcome the wicked. I write unto you little children because you have known the Father. I write unto you fathers because you know that he is from the beginning and that is the wicked one. Maar as little children is the last time that I've heard of the Antichrist. En as ons deur hierdie gaan, dan sien ons daar's verskillende vlakke in vaderskap. En elkeen het 'n betekenis en het 'n groeifase waarin jy gaan. Okay, so nou sien julle, jy begin daar by newborn. Wat eintlik nie hierop is nie, maar daar's een deel in 1 Petrus 2 wat praat van newborn. Al die ander begin hy dan met nepios praat. So jy kan duidelik sien, en dan praat hy in Romeine van, the whole creation is waiting for the mature sons, the Goeios. So daar's 'n stap om in Goeios in te stap. So vaders, elders, en baie keer dink dat die volgende, ons dink dat daar's 'n verskil tussen sonship en priesthood. Kom na ander een is Neaniskos. Nee, daar's hy, Neaniskos. Dis dankie. Jy sien, ek weet hy kom tussen. Ek dink hy kom Nepios, Teknon en dan kan daar Neaniskos. Ek dink dan Paidion en dan Goeion as ek dit nie mis het nie. Maar net om vir julle te sê, daar's 5 stappe. Maar 5 stappe in die gees is daar nie tyd nie. There's no time. So jy kan mature raak in 'n jaar se tyd en 'n ander ou kan 40 jaar sit en hy kan nog steeds 'n nepios wees. Hy kan nog steeds op 'n bottel wees. Melk drink. Nog steeds melk drink. So maturity is not in spirit, maturity is growth, is not time. So nou die volgende, sonship, en ek gaan vir julle hierdie wys, is nie die hoogste vorm wat jy in beweeg nie. Die hoogste vorm wat jy in beweeg is eldership en priesthood. En om dit vir julle te wys, gaan ek vir julle die volgende. Exodus 28, Exodus 28. I say, and take now the Aaron, your brother, and his sons from among the children of Israel, that they minister unto me in the priest's office. Sien julle, daar staan Aaron en his sons. Okay, so die seuns moet ingebring word, en hulle moet wat gedoen word? Hulle moet gekonsekreer word in priesthood.
So seuns is nog nie as hulle gekonsekreer word in priesthood, beteken dit daar's 'n hoër vlak. In priesthood is, vat ons nou na wat ek vir julle wil wys vanoggend. In 1 Corinthians 4. En ek het lank het ons hierdie gebid. Sien julle daar staan, let a man so account of us as of ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Nou in die volgende vers sê, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Alright, so kyk, die woord wat daar staan is nie obedient nie, nee. Die woord wat daar staan is faithful. So daar's verskil tussen obedience en faithfulness. So jy kan obedient wees om een oggend op te daag, maar faithful is jy elke dag doen waarvoor wat aan jou toevertrou is. As jy dit oor 'n lang tyd doen, dan begin jy in daai autoriteit van vaderskap of van elders en dan begin jy in goeios in beweeg. 'n baba het nie verantwoordelikheid nie. 'n klein laaitjie, 'n nepios, 'n teknon het nie verantwoordelikheid nie. Hulle wil speel, nê. Jong seuns het nie verantwoordelikheid nie. Maar mature sons, dan begin hy inskop. Party ouetjies op skool het ek agterkom het baie meer verantwoordelikheid gehad as wat ek gehad het. Veral as dit by boeke vat tyd kom en studie en daai goeters. So party ouens kan op 'n jong ouderdom kan hy begin verantwoordelikheid vat en sekere take doen. Ander raak nooit verantwoordelik om wat hulle doen nie. Nou in die koninkryk is dit dieselfde beginsel. En dit is waarna God kyk, hy soek faithfulness. Nou sê hy, let a man so account of us as ministers. Sien julle daar staan ministers. OK. Toe gaan ek vanoggend en ek kyk, hierdie het ek nog nooit gehoor nie, maar ons het al baie hierdie gebid. So die woord vir ministers beteken in Grieks hyperetes. En wat baie interessant is, as jy gaan kyk hoe die nuwe verbond in Grieks geskryf is en wat elkeen se betekenis eintlik is, dan lees ons hom in Engels, maar ons verstaan nie eintlik die betekenis en die application vir ministers. Nou, dit is wat ek nou vir julle wil wys. Daai woord hyperetes bring ons na die volgende plek toe. Het julle al gesien in ancient times? Het julle al hierdie gesien op movies? Dis hoe daai skepe van hulle gelyk het. And in the slaves. OK, nou in die Roman times, maar nou die verskil is 'n doulos is iemand wat uitverkoop is aan sy meester. 'n Hyperetes is nie 'n doulos nie. Maar hy kom nog steeds word hy wat gebeur? Sien julle daar heel onder daai klomp roeispanne? Dat op die boonste vlak in heel bo kan jy sien is die hoë rankings wat daar sit. Hulle hoef nie te roei nie. Maar al wat hulle weet hieronder gebeur iets. Nou as jy roei en almal roei en een ou besluit om nie te roei nie of hy besluit om aan die ander kant toe te roei, dan ontwrig hy die hele pattern. Stem julle saam? Like a unity. Nou, hier, presies wat julle hier sien, is wat in intercession gebeur. So, intercession is nie iets wat almal sien nie. Maar die oomblik as jy ingaan na die altaar toe, en die priesters gaan in na die altaar toe, dan moet daar eenvormigheid wees. Psalm 133, unity in the body. So die oomblik as jy nie in unity in the body is nie, dan gaan daai skip 'n probleem hê met die rigting, want daar's een persoon ook wat hom stuur en wat hom, en dis die Heilige Gees. Hy sit die spaan in, of hy kom, hy bring daai gedeelte wat die rigting bepaal. Rig die voetstappe. Ja. So alles sien ons hier, en vanoggend
kom ek en ek sien hierdie, en ek sê, wow, maar ek het nog nooit hierdie so gesien, in Stewart's Unto the Mysteries, maar kyk nou hier, hy sê, as jy nou regs lees en is klein, let account a man as ministers, hulle wat roei, hypereties, ons roei nou, ministers of Christ, hy is die boot, and stewards, nou dis waar dit inkom, stewards, kom bring die woordjie uit, oikonomio, economy, sien julle daar, julle kan kyk, derde van links, onder, Ja. oikonomos, nou wat, waar laat dit jou dink? Het julle al, hierdie het ek al lang mee geloop, maar vir ander woord, daar staan oikonomos. Okay, wie het ekonomie gehad op skool of op varsity? Economy. Ek het baie swak gedoen. Alright. Maar nou kan jy dit in die gees doen en jy kan 'n uitskieter wees. Amen. Alright. So daai woord stewards. Ken ons die parable van Jesus ook wat hy kom en dan gee hy vir hulle vir die talente. Of hy deel uit en dan sê hy gaan weg. En dan doen hy dit met die stewards. So wat ons moet, ek wil hierdie opskryf, laat ons dit, dan gaan julle dit verstaan. Okay, so ons move van af. In die ou verbond is dit Israel, né? Nee? Ja. And Israel is about the law and about faith. Stem julle? Ja. Nee. Okay. Dan gaan ons in church age. Ons sit dan met bloed, met rooi met die bloed. And it's not about law, it's about God's grace. Nee. Maar dis nie laat hy die law wegvat nie. And then it's all about doctrine, die leerstellings. Maar 5 gaan nie weg nie. Maar ons gaan nou in die doctrine in, nee. En dan is die volgende een waarin ons nou moet inbeweeg, of waarin ons in is, en nou moet ons besluit, ons is in die oorgang gewees, but we have to understand, we have to move over, or already been moved into the kingdom dispensation. Ons moet reeds hier wees. Jy gaan sien, hope, die groot deel, dis die forerunners, wat eerste in die koninkryk gaan inbeweeg. Dit is die remnant, die wat verstaan, wat die call roep. Hulle begin koninkryk sien, en dis waar ons nou is. Want jy kry law, jy kry grace, and kingdom is all about authority. So, En dan onder, it's all about principles. Want 'n koning het beginsels, ja. en 'n koninkryk het autoriteit. So ons gaan in Melchisedek in, maar as ons dit nie verstaan nie, en ons gaan dit nie steward nie, so nou die groot ding, wat steward ons? Die groot wat ons moet weet, wat ons moet steward, is, die Heilige Gees vat ons in 'n plek in, ek wil net hierdie reg kry hierso. Daar gaan ek vir julle lees. We have to steward the souls van mense. We have to steward the souls. That's the commodity. Dis die hoogste vorm wat ons kan steward. Die ekonomie van God is om to steward the souls from darkness to light. So dit begin by intersessie. Wat ons ingaan as priesters, en as jy 'n priester is, dan kan jy in autoriteit, want onthou ons het een hoofpriester, maar ons moet in alignment met hom kom, to steward and trade the souls. So in daai gaan ek die volgende sê, a kingdom, ek gaan net gou die volgende, a kingdom
dominion, protocols and rules. Ek gaan in die volgende week kan ons oor dit teach, net om vir julle te sê, die koning is Christ, en dan het jy Satan in die kant van darkness, Satan in die ander kant. Then you had die realm, dis jou territory, is heaven and earth. So ons moet weet, ons moet dit van die aard, dan het jy citizens in 'n land, nee? Dan het jy stewards, believers, en dan het jy 'n law, en daar is kyk, ons weet, elke koning het reëls, so God se woord het wette, nee? Dan daar's 'n destiny, so ons sien al hierdie goed wat gepaard gaan met siele wat gesteward moet word, okay. Nou die volgende, okay, how to trade, alright, nou kom ons kyk gou daar, ons is God se stok, en ek gaan dit vir julle wys, ek moet net die skrif kry, dan gee ek dit vir julle, stok, gaan julle nou wys. Okay, weet julle dat, Acts 13:26, Handelinge. Alright, ons gaan ons tyd is raak min. Ek wil iets neersit. Okay, men and brethren, kyk wat staan daar links. Men and brethren, children of the stock of Abraham. Daai woordjie stok beteken ook die genetics, die gene, wat 'n stok maak het. So nou kry jy 'n stok market in 'n cry out pit. So volgende week as ons ingaan, dan wil ek hiernatoe gaan met ons. Dan gaan ons sien jy dit lyk dis dieselfde as 'n altaar. As 'n stok market is 'n trade, is 'n altaar. So Jesus het gekom en hy het afgegaan onder die aarde in, en hy het die siele gaan uitkoop met sy bloed. So die bloed is die commodity, is die geldeenheid, die hoogste geldeenheid. Daar's 'n persoon het 'n boodskap, hy's in Nigeria, en hy het op 'n Area Gate konferensie jare terug het hy 'n boodskap gebring, Yemi Adefars, en die boodskap, toe ek het hoor die dag, toe begin het my te trigger, en ek het die ding begin bestudeer. Hy het gesê, the heavens belong to the highest trader. En hy het 'n boodskap net oor dit gebring, the heavens belong to the highest trader. So, Lucifer kan nie kom en uitkoop wat Vader God gedoen het, wat sy seun kom doen het, om ons uit te koop, los te koop nie. As jy gaan kyk, Jesus het in die tempel ingegaan, as jy, en toe gaan gooi hy die tafel om. So ons volgende week gaan ons gaan en kyk ons, as jy ingaan, en jy kyk na die woord tafel, is dit die woord trapezium, is 'n stock market, is 'n trading market. So ons moet begin dink, ons mentaliteit moet skuif van church membership af, na priesthood toe, and authority toe, and stock, en to trade your life, hoe om jou lewe op die stokmarket te gaan lê. So in dit kom die volgende, daar's 'n plek wat jy moet gaan lê, is op die altaar, maar die grootste altaar wat jy op kan trade is die volgende. And immediately I was in the spirit, and there was a throne set in heaven, and one sat on the throne,
And he that sat looked unto as jasper, sardine, and there was a rainbow around him, and the sight like unto an emerald. Round about the throne were the 24 seats, and upon the seats I saw the 24 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold, and they worship him. And before, dan staan al vers 6, and then before the throne there was a sea of glass like unto crystal. Nou hierdie sea of glass was die trading floor van Lucifer gewees. Want Ezekiel 28 sê vir ons die volgende. Ezekiel 28, Son of man, Tyre said wisdom, and with your understanding you got riches, sien julle daar. And you have gotten gold, silver into treasures. En dan sê hy daar, and by your great wisdom and by, kyk regs, your great wisdom and by your trade, you have increased your riches and your power. So nou gebeur dieselfde nog. Hulle het bloed nodig to exchange power for blood. So die tweede hemel kom, en dit is hoekom die globalists en al hierdie celebrities en almal en dit is hoekom abortus so groot issue geraak het. They exchange blood for power. They trade it. Now we can exchange his blood for our authority to come and rule and reign as kings and priests on the earth. Hy soek ons in 'n mandaat om daarin te gaan. So, en nog nooit het hierdie gebeur in ons tyd nie. So wat ek sien is die volgende. Ons kan 1 ingaan, ons kan 2 ingaan. Maar jy roei met 1 of 2 spanne. Maar as ons verstaan wat is priesthood, en ons gaan in vir oggend, dis hoekom ek dink, ons gaan so 20 minute vat, en ons gaan soontoe, en ons gaan vat die woord in aksie, en ons begin bid, en ek sal lei daarso, en dan gaan ons in, maar sien jouself, as 'n priester, want daar's 'n groot verskil in hoe jy jouself sien. En in priesterskap, en jy weet, jy vat autoriteit. So die grootste ding wat jy kan doen as 'n priester, eerste ding, jy gaan lê jouself met die tabernakel, jy lê jouself neer. Maar die plek waar jy wil wees, is to worship unto him. En die grootste oorwinning in die geestelike battle wat jy kan hê, kom ons kyk gou hier, Psalm 149, daar's baie psalms, maar maak dit sin sover wat ek vir julle sê. Hulle sê, as ons kyk, Dawid, hy het in die Messianiek ingegaan, hy het vir ons daai oop gaan breek, as die tabernakel van Dawid, om day and night worship te doen, van 'n stokmarket af. En in die tyd wat hy day and night worship gehad het, al die Levites, al die worshippers, almal op die altaar gewees, in Jerusalem op Mount Moriah, vir 40 jaar het hy dit gedoen. In 40 jaar het hy al die battles gewen, om Jerusalem. Hy het die hele land, uit al die tribes ingebring, en dit is wat Jesus Christus, hy was 'n type of Christ gewees. Hy het ingegaan, en hy het alles oorwin, en hy het alles ingebring terug in Jerusalem. Hy het al die stamme uit Jerusalem herenig, hy het al die stamme om Jerusalem het hy ingebring, sodat Jerusalem die senter van alles was, en God se troon is die troonkamer, is die senter van alles, en op aarde is Jerusalem die judicial capital of the earth. Dis hoekom daar so groot battle is rondom daai stad.
Alles is daar. New York hy gaan met sy voet op Mount of Olives kom staan, en hy gaan van die troon van Dawid afstaan, so ons moet reeds begin, om die Kingdom Age te begin in Asher. Ons kan dit, hy is die een wat die battle gaan fight, maar ons moet dit reeds begin doen, so dat as daar cities, is daar dorpe en stede gegee word, dat ons reeds weet hoe om daarin in te funksioneer as priester. So wat hy sê, sing praises unto the Lord, sing praises in the congregation of the saints, so gaan hy aan, and he will beautify the meek, let the saints be joyful in glory, dit is wat die priesters moet doen, joyful, and let them sing aloud upon their beds, en dan sê hy, nou dit wat ons hier doen is corporate, jy kan dit by jou huis doen, jy kan dit doen waar jy ry in jou voertuig, net om vir julle te sê, 'n priester is heeldag in gesprek met die hoëpriester. Let the high praises of God, kyk wat sê, let the high praises of him be in your mouth, and the double-edged sword in your hand, to execute vengeance upon the heathen, and punishment upon the people, to bind their kings with chains and their nobles with fetters of iron, to execute upon them the judgment written, this honor have all the saints, praise the Lord. This honor have all the saints. Al die priesters het hierdie eer. So die oomblik as ons ingaan, dan gaan ons na 'n battlefield toe. Ons gaan na die Sea of Glass toe, to present ourselves. Alright, is daar vrae? Net so mense interessant bylaas oor. Ja. Ek gister het 'n podcast van wat hulle praat oor 'n klomp verskillende goed. Maar net om terug te kom na Unity toe. Hy sê hulle het 'n perd gaan toets hoeveel pond hy kan trek. Ja, Die een perd kon 3000. Ja. Ons hulle nog 'n perd wat 4000 pond kon trek. ja, Toe dink hulle nou as hulle die twee saam sit, dan gaan hulle 7000. ja, Toe hulle die twee saam sit, trek hulle 13000 pond. sure, En dit wat die Bybel sê, een kan 1000, maar twee Maar kan twee. 10000. ons gaan nou. So net om te besef dat daar, en hulle sê hulle kon nie toe sê wat Ja. se force, daar's 'n Ja. mysterious force wat as hulle in eenheid is, Ja, wat hulle help om te om trek. dit te doen nie. En vir ons in die kerk, as ons in eenheid kom, Unity. saam met die Heilige Gees, Gees. baie meer kan doen as een of twee, maar saam van ons Amen. exploits kan doen. Ja. Dis waar hy sê, wat twee toue ingevleg is in mekaar is sterker. Ja, En as 3, dan is nog sterker dan. Ja. The same scripture that came up with me, I wanted to say the same thing. Excellent. Sorry that I was in front of you. Ah, But I'll go for counseling. very sick. amen. Alright, so, as julle gereed, kan ons inbeweeg. Ons gaan 20 minute, dan is ons klaar, dan kan Kobus aangaan. Net laat ons sien, en ervaar, wat sê die Heilige Gees vir ons, as ons klomp manne saam in priesterskap ingaan. So volgende week wil ons aangaan oor dit, en in die volgende wat gebeur, daar's 'n priesterlike kleed ook daar binne. So op 'n stadium gaan ons kom, en ons gaan begin die priestly garment aantrek, maar sien nou klaar, want daar's so baie wat ons moet deel, maar die tyd is so min. So, net laat ons kan sien dat welgevallige offer voor die troon. Dis hoekom as wil jy op die altaar lê, partykeer kan jy vir halfuur lê, jy kan 'n uur lê of 2 of 3 ure, en jy besluit hoe jy voor dit gaan lê. Ek dink wat belangrik is, in priesterskap, soos wat ons inbeweeg, is to present ourselves, om eers te gaan en die sondes te bely. So Lord, we come before you this morning in the mighty name of Yeshua. We confess before you our sins, transgressions, and iniquities. As the sign is in Psalm 51, we come before you, we say, Lord, we stand guilty of every legal accusation the enemy has brought against us. So ons moet elke oggend ingaan en dan bring ons hierdie gebed om te sê, jy staan skuldig vir elke wettige aanklag wat die vyand teen jou bring. Want ons weet nie wat 'n wettige aanklagte hy teen jou gebring het waarvan jy nie weet nie.
Maar as jy self klaar skuldig staan vir elke wettige aanklag, dan vat ons daai aanklagte wat wettig is, na die troon van genade toe, en ons sê, dat die bloed van Jesus dit kom skoonmaak. So we ask for the precious blood of the Lamb to come in. Jesus Christ as our counselor, our advocate and our mediator. Lord, because we stand guilty of the legal accusations, we ask you to come so that your precious blood can come and cover us from our sins, our transgressions and iniquities. And we lay down our lives before your throne of mercy and grace. Dan lê ons lewe neer voor hom. Dan kom ons in eerste as bondservants. We first come in every morning as bondservants, not as priests. Ons kom met die laagste vorm in, kom ons in na hom toe. Bondservants, love slaves, doulos. We come into your throne. En dan gaan ons in. Then we move in as in sonship, we come in as sons. We come in as stewards in your kingdom economy. We come in as stewards of the mysteries of Elohim El Shaddai, the kingdom of God, and we come in to steward. We ask you, Holy Spirit, come and guide us, lead us, how to steward your economy. En ekonomie beteken ook fisies die siele, maar ook the earthly economy. So is verskillende vlakke en fasette. So Lord, we step in also as priests. We stand in as priests of the order of Melchizedek this morning. And as we come in as priests, we want to come and minister unto you. We want to bring you the high praises. So Lord, as priests, nou verteenwoordig ons. 'n Priester verteenwoordig die nasie. Hy verteenwoordig nie net hom of sy gesin of sy familie nie. 'n Priester kom en hy verteenwoordig Israel, die volk, die nasie, the nation. So Lord, as we come in this morning as priests, we want to come in unity before your throne of mercy and grace. And we want to come and minister unto you. We want to bring in this, we want to bring the city of Bloemfontein. We are standing in the gate this morning. Dis belangrik, ons is in die Bethlehem Hek. We are standing in the Bethlehem gate this morning. We are in the judicial capital of Southern Africa, die geregtelike hoofstad. So Lord, we have a legal right because you have called us, and we are only stewards of the mysteries of God. And we want to come in alignment under your plumb line, your throne room in the third heaven. Bring us in alignment of your throne room in the third heaven, where the blood of the sacrificed lamb that was slain before the foundation of the earth can come and testify on our behalf, the blood of Jesus Christ. So we want to be in alignment with your throne room in the third heaven. Also where the 24 elders and the 4 living creatures are before and around the throne. We want to come in alignment with your church in heaven, your ecclesia, the body of Christ. There's a church on the earth and there's a church in heaven right now. And Jesus Christ is our high priest, he's our advocate, he's our chief intercessor, he is our chief apostle, and he's the one that is leading us. And his blood is standing on behalf of us. So Lord, we come in this morning and we bring the city of Bloemfontein, we bring the nation of South Africa, the body of Christ. We call in for unity in the body of Christ. We stand guilty for so many years for disunity in the body of Christ. As in 1 Corinthians 3, your word is speaking about the one is for Paul and the other one is for Apollos,
how many years there is arguments, and there's also quarrels about this is my church, this is my pastor, this is my dominee, or this is my reverend, and everyone wants to. But Lord, we call now in the city of Bloemfontein, we call in the body of Christ this morning in unity. We also call in, thank you Lord, for color and racism over the years. And even we as Afrikaner people, we as people, Lord, we stand guilty for what has happened over so many years. So this morning we come in and we take legal right authority as priests this morning as we enter into your sea of glass, and also on your threshing room, and also on the altar where we dedicate ourselves. We want to be a voice print. We want to be your voice in heaven. We want to release a sweet smelling aroma unto you. Therefore we bring ourselves this morning, Lord, and we want to come and minister. We want to minister unto you this morning. So waar's eers sonde bely en waar's eers vir vergifnis vra, en as ons al daai, then we can come in, dan gaan priesters in, die Levites kan hulle bedien buite na die volk toe, maar die priesters kom en al wat hulle doen, they worship the king. Then we can come and be your voice. We want to be your voice. We want to be your John the Baptist. We want to be your voice that's crying out this morning in Southern Africa, from darkness to light. So this is a prophetic hour, 5 to 7, Lord, as we step in. We know from darkness, when we come in this morning, it was dark, and we can see the light is coming through. Lord, we speak life over the city of Southern Africa, over Bloemfontein. Bloemfontein is a birthing city over the years. Even the ANC, the National Party, its time, and how many birthings have already taken place. So Lord, we can come and we want to be administrators. And we want to be ministers of your, and stewards of your mysteries. The mysteries of God is the souls. And Father, we want to pray now into souls. Thank you, Lord, for what you are doing through the evangelist, the office of the evangelists in the city. So Baron, kom deel net wat jy gister gesien het van die siele. So ek dink ons is in 'n baie, we are in a very excited time vir almal wat daar evangeliste. Eintlik die Heilige Gees het ons almal geroep om getuienisse te word. En almal se siele, party een vir een, party honderde in Deelswil en of duisende in Boshoff, maar het ons almal geroep to exchange. Okay, so wat ek gesien het gister was dat het 'n engel ingekom. Maar hy het 'n engele skyn lig uit die hemel, lig van God. Maar maar ook is daar baie kleure in die hemel, maar hierdie spesifieke engel, hy het 'n snaakse, of nie 'n snaakse kleur nie, dit was 'n hemelse kleur, maar so 'n snaakse pers, dit was nie 'n normale pers, wat ek het nog nie so 'n pers hier op aarde gesien nie, wat uit hom uitgeskyn het, en ek het nie geweet wat kom doen hy, en in 'n oomblik, toe sien ek 'n bak olie, wat hier op die altaar, net hy staan hier so, en daar drup olie, so, uit die hemel uit. Maar dit drup stadig in die bak in, en die bak loop vol. En toe ek weer sien, toe sien ek net die engel, vat en hy skep van die olie, en hy gaan gooi dit uit oor die koringlande, maar die koring is al goud gereed om geoes te word. En hy gaan gooi die olie
in die lande. En ja, ek het net gesien dat 'n altaar is 'n plek wat soos om Andreu met julle gedeel het waar Vader connect van die hemel af op aarde. Dis 'n landing strip of 'n so die olie kom uit die hemel uit en dit land op die altaar en die engel vat dit en ek glo die evangeliste en goed van Bloemfontein gaan uit en hulle gaan sê nou maar soos daar by Deelswil of wat ook al, dan gooi hulle daai olie oor die oes en ja, dan dit is wat ek gesê, as ek iets gemis het, sal hulle mag dryf net julle. Amen. Waarom bly net hier staan? Okay, wat het jy nog, is daar nog iets wat jy gesien het terwyl ons ingekom het vanoggend? Nog niks gesien nie. Alright. So, as jy hier staan, is dit reg. So wat ek sien is die volgende wat gaan gebeur. En julle met my lei. Dis asof die Heilige Gees vir my sê, maar dit gaan nou oor tyd gebeur. Maar ek wil hê Kobus moet hier kom staan. So, omdat hy Boshoff toe gaan en waar hy gaan bedien. So partykeer kom ons, thank you Holy Spirit, partykeer kom ons en wat ons nie verstaan is dat, wat 'n kleed, onthou ons het met kledings begin, wat 'n kleed sien die vyand raak, as hy jou raak sien, elke dag. Wat is jou autoriteit? As jy 'n verkeersbeampte is, en hy is by die huis en hy het sy gewone klere aan, dan beteken sy autoriteit niks nie. Maar die oomblik as hy sy uniform aantrek en hy beweeg in die straat in, dan het hy autoriteit. So wat ek sien en hoekom ons hierdie gekry deur Jolene hulle, wat ek net ervaar vanoggend, jy is mature en baie is reeds mature, maar die Heilige Gees wil ons begin klee. En dis nie om prideful te wees nie, ouens begin set apart, hierso, wat ons begin loop het. Maar in die set apart, as die oomblik as jy jou kleed hier ontvang, dan is dit die hemel confirm wat moet hier gebeur. Hier's ouens wat kleding, priesterkleed gaan ontvang. Maar jy gaan byvoorbeeld Sondag divine toe, maar prophet, divine revelation will need you to step in that authority as a priest. Om prophet se hande as die priester daar op te tel. Hy gaan nie net een priester daar wil hê nie, daar was priesters wat die werk gedoen het. So julle sien julle nie net self, ons gaan in om iets te ontvang nie, maar ons gaan in om iets te kom gee. That's the change between church and priesthood. Dieselfde met Werner waar hy gaan bedien. Al jy sê dit nie vir hulle, maar hulle gaan sien, there's a change that will start to take place. Because you will start to lift up his hands. En ook as jy van daar af uitgaan, daar wat jy minister, het jy jou kleed aan. So terwyl ons hier is vanoggend, ek gaan hierdie so aangee vir jou Baden, dan hou jy dit net. Dan gaan ek van Kobus volgende week, en die week soos kom, die Heilige Gees wil hê manne wat getrou is, en wat hy begin uitkies, gaan hy as jy 'n slaaf was op die markplein, jy het op die altaar gestaan op die markplein, het almal geweet jy's 'n slaaf. Maar as jy 'n priester was in Israel en die priester het sy kleed aangehad, het hulle geweet. Die hemel het afgekyk en hulle het geweet, dis sy priesterlike kleed wat hy aan het, en dit is hoe hulle hierdie gemaak het. So, nou kan jy, ons kan die belt, jy kan oor om Kobus sit. Thank you Lord, thank you Lord. So ons begin met een, en laat hy instap. Wat gebeur het, onthou jy so 'n maand terug, toe ons net daai olie op sy hande gesit het, gesê het, hoorie, maar dit is die anointing, en daai het langs my, smeer net die olie af, en sê, hierdie is die olie van Joseph of Arimathea, en net van daar van die deure net begin opgaan. So that same authority, you will now step in as a priest. So Father, in the mighty name of Jesus, we want to come and we want to anoint your son as a priest. You called him as a priest
in the priestly office. Kura Tishiborobushitorobushitarabasidari. Torobushitaribochoroshitorobuchoroshitara. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The heaven is waiting for this time. There is an appointed time. The heaven is waiting for this time. Rishi and Daributu. You must be so hungry and thirsty for this time. The Lord is setting He's sealing He's sealed you off now this morning. Uit jou afgeseel. He sealed you off as a priest according to the order of Melchizedek. Thank you, Lord, for the calling. He have called you before the foundation of the earth in the mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. The moment when you walk in or enter into a place where you minister, the forces of darkness will recognize you immediately as a priest in the order of Melchizedek. There's an anointing that's coming upon a priest that's higher than sonship, anything else. I think in Hebrew they call it a word like it's a word like shmecha. It's a person with authority. So the more you die, the more authority you will receive. The more you die in Christ, the more authority you will receive. So Lord, we give you praise and glory for what you are doing. So elkeen van julle wat hier sit, Werner en dit is hoekom ek sê Pieter wat nog kom, Graham Shaw. Shitoro. Jy baie jare. Shitoro. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Werner, jou tyd, maar ek wil graag hê, ek wil jou ook, ek wil vir jou en vir Graham. Risitoro. Julle is boetas wat jare Shotorobushi. The Lord, soveel jaar Graham, was jy faithful gewees and in church membership, church attending, but the Lord hy vat jou in priesterskap, wat jy nog nooit van gesien of gehoor het. Maar vir soveel jare was jy, ek sien jou, hulle het vir soveel jare het hulle jou net bottel gegee die hele tyd om jou tevrede te hou, maar jy was al so lank net, wil jy net vleis, jy wil net kos gehad het, maar vir jare lank het hulle jou net bottel gevoer, en jy was net tevrede met dit. Maar jy kon nie, want as jy Sondag daar uitstap, Maandag was jy klaar, was jy uitgeteen, jy wil drink, maar jy kon nie kry nie. Maar jy was net gewyl gewees met leuns, en ons almal was daar, maar party was net langer daar gewees as ander. Party was net langer. Werner, kom staan hier so, dat gaan Barend vir jou, hy gaan vir jou aansit, en dan sit as die band ook aan. Thank you, Lord. Risienda, Ribotso, en elkeen se experience is anders. Die een Kobus lê, Werner gaan miskien staan en daar, jy moet net toelaat wat die Heilige Gees met jou doen. This is the day, but see yourself now, Risienda, Ribonda, the heavens, die koninkryk van God het hierdie nodig. Hulle het hierdie authority and kingship nodig om ons in te vat, so that we can come and steward what the Lord wants to do. It's about to steward om die autoriteit te hê, to steward for souls and to steward in authority in prayers
and in your prayers in your life. So Father, in the mighty name of Jesus. So Lord Father, I want to come. It's now, Lord, your Son is now under authority of Jesus Christ, the rulership as high priest. And we want to now anoint your Son with the priestly garment. And we want to anoint him now. So heaven is approving as a priest. He's approved you as a priest in the order of Melchizedek. So Father, in the mighty name of Yeshua HaMashiach, your son Werner as a priest in the order of Melchizedek, because Jesus Christ is our high priest. And this is the same order where Jesus has stepped in and said, this is my beloved Son, this is my Son in whom I'm well pleased. Father, I pray now over him, into his eternal scroll before the foundation of the earth, in his scroll before the foundation of the earth, that you will open the scroll for him right now, that he will walk in his scroll, in his shete. You have placed him in even in banking. So Lord, he will come and steward the economy through his words. He will come and steward the economy of Jesus Christ. And he will stand in that place in the mighty name of Hashem Adonai, Yeshua HaMashiach. Your love and your grace and your mercy over him. In the name of Yeshua HaMashiach. Thank you, Lord. As jy na jou manne toe moet gaan, kan jy gaan toe. Dis discipelskap. Ek gaan vir. Thank you, Lord. Ek begin soos dat ons volgende week in die tye aangaan, dan is daar nog manne wat inkom. And we don't want to rush it. We want to do what the Holy Spirit. So, because in your discipleship and the words, you will come and the Holy Spirit wants to take you to a new place of authority in discipleship. Teachers. Baron saw a classroom this morning. Hy het 'n klaskamer gesien. So Lord Father, we want to come and we want to anoint our brother as a priest in the order of Melchizedek, Graham. We want to anoint him now. For many years you have waited for this, but now you have clothed him with priestly garments this morning, and he will take this authority now in the mighty name of Jesus Christ, and he will now learn and steward and disciple the people, that they will receive these words, Lord, and the authority of Jesus Christ will come and run through you. The authority of Jesus Christ will run through your life. You will see it in your life where you go and experience in your own personal life, in your family life. You will come now and stand in as a priest, and you will call in the things that the things that doesn't exist as if they already exist. You will speak life into them. You will call life into them. You will speak life into your wife, into her life, into your sons, your children. Thank you, Lord. Father, we praise your mighty name as we have anointed him. Thank you, Lord. We ask for the approval of the Holy Spirit through your word this morning. Come and seal off what you have done in the mighty name of Yeshua HaMashiach, Lord the Messiah. I bless your holy name. I bless your holy name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen and amen. So I'm going to seal off. Is daar iets wat jy wil deel wat jy gesien het, Baron? Thank you, Lord. Father, we want to come and seal off what has taken place this morning. We want to seal off under the authority
of Jesus Christ as Lord and Messiah. We want to seal off under the authority, cover us from the front, the back, the left, the right, above and underneath. Make us invisible in the spirit realm so that no whiplash or backlash will come against us. In the mighty name of Yeshua HaMashiach, I praise your mighty name. Thank you, Lord. Amen and amen.